Welcome to the leading site news. Chokihola Higher Secondary School Ahem kekim along ita keme de ajok Lamki keklang. Nakhain ko rapon nilip constituency keparlo Chokihola Hawaralong Higher Secondary School upgradation Ahem kekim aputhak ita mate bricks keme de aputhak Lamki keklang. Headmaster mate Principal Dr. Ronjit Ronghangan Parta SMC amai phu bapuram rongpi teaching staff lapen chirok togara atum anparta pherangkia bitung atum pen mationg ni phaing koyar nia dimaklong humri damsi kekim kerang bom along kadu kavelang charidun la chetong sarat penan lang chari pondera phi ita mate bricks abang akele kan enjoy nun nai mate duplicate kewan rong ajok ning kang samse chipaklang ponlo Dr. Ronjit Ronghang pen pherangkia thengnu kaningje ponke Assam sorkar la pen Karbi Anglong Autonomous Council kethe kiding doan na phanta akero kilo athema la puan na dor ke so ahem nili barada phan lokacharli ahem panong lor pen nangi pia pona pot bonta contractor abang aning ke hodok ko job ita duplicate ke van rong apot kening in samse la pen la so ita ke larvek nangji pusi lam thei piklang pon Contractor aphana kimi itawa nangji pusi Dr. Onirong hangpen lam rihing mate mobile phone pen chingkilo bonta contractor abang lam kang tang ke thagrong ajok ning ki oi ning ki duk dokoklo puta ning jepon to kechengsi media court e depan choro parpiglo ladak Chokihola Higher Secondary School building construction suli bom long nang ka homri pen pot asi nilemen Dr. Ronjit Ronghang principal Chokihola Higher Secondary School headmaster Chokihola High School kechengsi bangke ilitum Assam state government atum aphan nilitum ahin pensame public hoy SMDC hoy Chokihola Higher Secondary staff hoy pensame choro parpiglo lapenke kalbanglo autonomous council atum phanstame laso Chokihola High School to Chokihola Higher Secondary School upgradation a pipon thega pot alang zaman stame choro parpiglo lasona taxi hoptai sia prang dak laso a school along ekesam foundation day ceremony along setame iletum kaching honnai honorable CM Dr. Tuliram Ronghang alang lirideng pensi aso along e pensame somponlo etum kado kawis tame ning arong parpiglo athe nile balong etum college awe higher secondary tawe on head jong sini tum darana pi university awe setame laso Chokihola High School penon Chokihola Higher Secondary update abangke upgrade to abangke etum kado kawe ni lebarat stamening arong parpik lo dak Chokihola Higher Secondary staff tumchot kalilo lake lasi ili tum asel ason si man lo lake lasi ili tum ching honpik puwai put sitame ladak keklang a contractor binong abangke la bangke bokajan puja construction pu malwari amonet agolwal tame dak ke palang do na bangke Inut subcontractor do la bangke surya amsi pu missing amonet bon tame alang li methang dak chewang we pensi mistri tembansi la material pinege paklo ayata lang don tha pupo alang kaning je bangke ek nomor ita silang paklo loke pusining je asi atumi ni dak bang lo ni methang aso staff tawe ni university dak bang lo ita lang lo mane 2 nomor ta 3rd class ana ita sing paklo rong amasi la so report bang ni aku la subcontractor phan phun lo si chingkilo ni phan ke ranage charge hoya niom lo mane headmaster poedi amana be pin pen nil phan mane lamkang tang pen nang sedeng kot pen senang that physically dat po ek number ita senang paklo ke nang hodak chelang no naing ke ni le chelang no ning bang ma contractor si chelang no bang lo solam ta dola alang li metang sen chelang nai alang ni je bang ke mistri tum dolo ke ek number pisi ek number kali dat po alang achar do kok pen abang ladak bang be pin na humri re pin pen ek number 2 number ku pusalang analyze tek po non itum da ing thulo ingje phun dat kelang ita kala pen masi ejong
la bangke ek nomor kali poke rat kado kawe pini tek prong lo ki la so pasini tum bangke ningkang samse chepaklang lo athema la so a project 354.75 lakhs mane 3 crore 54 lakhs 75,000 atangka la so kekim kerang aphan Assam government panang panong tang lo la si la so por hut ni tum non yong si chelang dunde plote kim bom yong chelang dunde pote mukim ada pi bangke siksak pigi pa yone pensi non ni tum rat kado kawi same thur pak lo athema la so Chokihola higher secondary school ke headmaster jungjong phan kali SMDC president secretary tuman kali kado kawe nile barat lo kachali so mar tom phan si panong pon la si mesen pen nang sila so Ahem kim ponrang nai pusini tuma kemang pini chingro pet pen la so kemang pachun nang ji pensi ni tum la dak ka chetong lo la sinon pen bangke ni le tum la so ita abang reject plot si akimi ya ita bang pi ponang po la pen ke semen setame a proportion a ratio chimlai le okay penang ana tum kelang tum do la so semen setame isi a ratio pi pensi pajum pensi kim ponrang ponai pusini hin pen chuning ni pano la pen ki jusi bang nili ke than kangtung bang la halo jeni li dak principal in charge sitame nili phan work order isinat tanang pipe la pen jun to la engineering drawing la so building a drawing sitame nili phan pipe nili lata ki tuli dun boi alang tumlong site verification ke bang hosi nili mathang mobile pen si turin plep tami isi arondo je head of the institute of bang ke work order lo piwek nang ji la pen engineering a lo piwek nang ji ni tum chini do nang ji san nil pantalan akan plot si atum bangke lason claim lo ta claim lo to la bangke nililan pathiam de lo ta kim lo mesen pen kim ponang po athema ni tuma kemang bangke mesen pen si laso construction chunang ji ni tum mistri tum han pasik sak si alang tum matha bangke kam nang pasik sak wason si kaning ji kam nang paklem long tha pu se kaning ji a kam claim ri pu pe ni le tum claim moi with best quality mesen si pinang ji palam lo tano bangke kandidat si no bangke 2 nomor ita semen proportion chimilai le la pen kya ko foundation along sitame la tum interlocking la so brick bang si pirong lo la bangke engineer to meta recommend awe palam ta dokok lo la hello ne to kemang bang choro perfect lo kardo to sar ki kom আমি তো দেখাত তো এটা তো বেয়া আসলে 2 নম্বর এটা হয় 1 নম্বর তো নয় আর আমি তো কমপ্লেইন দিয়ে দিছো ড্রাইভারক যে এটার লগত কমপ্লেইন হবই এতিয়া তো কাম বন্ধ কৰিব দিছে বন্ধই আছে এটা সঁচাকে 2 নম্বৰ হয় নে 1 নম্বৰ হয় 2 নম্বৰ তো 1 নম্বৰ তো কেতিয়া ক'ব নোৱাৰো 2 নম্বৰ তো 2 নম্বৰই আছে মানে এই বিষয় যোনটো ইটাটো বৰ্তমান এটা 2 নম্বৰ আছে আমি আছে এই কাৰণটো আপোনাৰ কন্ট্ৰেক্টৰত জনাই দিছে তো কাম বন্ধ কৰিব দিছে মানে আমাৰ হেডমাষ্টাৰে বন্ধ কৰিব দিছে এতিয়া তো কন্ট্রাক্টর যদি আমাক মাল দিয়ে তেনেহলে তো বেলেগ মাল দিলে তো কাম কৰিম যদি কয় এটু কৰিব দিয়ে তো এটু কৰিম এটু পিছত কি হয় জানো এতিয়া কিন্তু কাম বন্ধ কৰিব দিছে খালি তো aprangsi adokabe media court e domata ni akero pilona tumaso Chokihola secondary laso building ki kemlong nangke humre pot la sinilemen bapuram rong pi Chokihola secondary school along SMDC president pini laso media pen itum pachini nang ko thekela pulo Ladakh state government pen itum phan laso Chokihola secondary school along itum phan building si nangpi laso building kekim along itum asap nilet kwalilo kado kabe chelang si mane Ladakh kekim kerang long hormu morkha memidet asini tum ni kelong lo ita mukhata meme minli bangke athela so bangke ni tum ni lebarara phana bangke isi ni tum ke government upena pi bangta ni tum ni arong piglo si ba pesa sona askim ke ni tum phala Chokihola secondary school longe longwerbe la si ni tum bangke non ni tum ini SMDC hola pe rat staff pen kado gabe a principal to pen ni tum chelang si la bangke tum chelang do makanang ji la so lam pen matha si ni tum bangke la so lam pulo ningkang samse mane hormu bang me senang ji quality a bosu bang senang ji pusin to matha damna si monopi la so school bang yong si not pen yong si foundation pen yong si ita ino lipurun te lada bangke a building ta theuji la so building morubrai lipurun te da ka sik sakte tanji la pen ke ken hok ta doji la si ni like hin pen kan ni je la pen ita ta non te long ji ita jo ni dak tengi ho ita ni ho ye
jo kata jo 2 nomor ita bina kelas lahai bang ningang samse alam si nili SMCC hoi pensitame paklang si nili nang to pulo la se misena quality bang se horm mortar pen nanggil pen building bang misena ipusi a contractor pen chenglok kado kabe ni tumpini dak staff tumpen rata tumpen sina tu matheno alam ni gani nili bang ke contractor panda chini nei contractor mata nil phanang chini hola sub contractor pune masi pune pine bang e phongdak nil phanang chitong lo mana bangke munir bang ta kopini sub ingtang hoi nang na arleng lam the go sitai to kar be kali bona munit ke asini tum bangga thangal hai bangga pudam de thang da tungke kam ta paklem bom nang tum thana pune ta bostu bang misena pumana building bang misena laske la so bostu bang tum ke ni le bra da pan so school asukala sendu phang kai time to long we de posile ponglong bang si bostu bang misena i popjin sini inter mata dam isi kening je dun jin hang bangala lo labang so higher secondary school building abang ke ilitum Kachinghon state government la pen ke Karbiang Long Autonomous Council ahin pen ilitum phan nang pilo pen labang so ahem ke ilitum phan ajir ding klip han stame ali do pikpo stame non isi ilitum tek pon long bangala lo labang so ahem kekim a foundation along ki use a brick sai hui bang ilitum tek pon long lo labang so ita bang ke lapuan ning keklong ita kalidat iltum ka dovera chini hem ki kim bulo tang te foundation ke ing choklong nang ji thir klong nang ji foundation pen pe thir pon klong se mo hem arjab ham anseta me thang ka siksa ka veda ji bon tame foundation pen jong si week o bulo tang te iltum hem parjab kram ta thek seta me labang so hem ajir ding de ji lasi contractor alaban subcontractor tum pha chuning rita la hanlo la kenil tuma property rata tuma property lo apen la person over cycle tum ke wang journey ke long le ta thek lasi nil tum non ke long ahut nal tum phan ka chring rikel halo nal tum la mesen pen nil tum phan ang kim pinang ji la pen materials ki use ans tame especially la bricks hai hue bang nil tum number 1 quality of bricks mo ha ki use pen nang ke kim pon nang ke kim pi pa meje phan sin tum ma hin pen chuning ripon lo la halo nil hin pen ning je dunya bang ka Sangtihidi mate Balipathar ahithi delong arum amat Inut kethi tang abang arpum kelong. Mationg ni phai khreser ke banarlo malom Balipathar dubajana rong jihuswa tubit lapen muni tubit asupo kalitang jihuda tubit arta ningkan thongkep kethi tang abang arpum kelong pot. Berta ketok pon bom por hot an ki rai koma sai khi mate police atum chipari teng pon si kinang jian na saya pan klem pon bom lang. La penona don thua berta Dhansiri constituency keparlo Hapjan Hemai Tisso along nonpu anta sorkar pen keron pon PMAY-G ahemso kelong dunde atum do ulang. Karbiang Long Autonomous Council along kethi kiding atum ipu Karbiang Long chingthur olo pu bon sita Dhansiri constituency keparlo Hapjan Hemai Tisso along nonpu ani anta sorkar pen keron pon PMAY-G ahemso kelong dunde atum do ulang. Lason si Hemai Tisso arong amikar dilip Tisso ahem ki boy dala ajok ahem anta ki krep thupo lapen chutun chodang ke do adim anta katora thektik lo lasi sorkar pen keron ahemso longdo nasonte misenji posi dilip Tisso achor sangpi maluti sangma ahin pen pherangke atu matheng no kachuning ridun alam thei chepaklang pon Dimen ke maluti sangma La sorong men. sorong ke Tisso Hemai Tisso Ke la dang nang li hem asora men. dilip Tisso La sorong long keron hem nang tum long dun igi ma. long dun de lang ke
Nang atum kupisi puji la so hem Itum kilo sana keron hem kitu kaya biya jaten kilo long kilo ten itum tan ngarong dia ko. Dan itum kilo anta dong dunde la. ta charol Antot dakali atok ano rong atawar le langdam polotang te kemesen kacheleng atawar thaiklong lelang. Lasi karbianglong tarmas council ki the ki ding atum lahai ki dukdat ki boider atum aphan kopisi matha ponjima mate lang ponding jima lake apor hosi nghan pon pu posi cherok to harar atum penta ningje po.